Kolasib khochung lir thei tlada tu chungchanga SP in thu chwa siam nun le Kolasib DC office election branch chuan tunkar chung khan electronic voting machine voter verifiable paper audit trail EVM VVPet mangin nipui adu apiang tan vote hak chin theinan siam Mei ni thumjang ni somni pathuma changa Manipur Zohnahthlak le Meitei ti inkara buaina chuak chu atira changa vo in thlengin MZP chona ngai vanren thu vo in khan thu thar lakhom tu de man soi Thirtute chibai vek ole noel vanalwat pui kani a Chanchin Thar kim changzo kin ngai thla ila July ni somni pali atanga khelchan tur Independence Day tournament sang ni somni pathuma tan vo in chonu dar khat khan DSC room sports stadium a managers meeting kam tai jo na yani a entry fee hi cheng sang khat le security fee cheng zanga ani hemi huna hian club le team sang ten sang ni somni pathuma tanga somni pali se sonatan affiliation fee an pengal book ani Kolasib khochung lir thei tlanda tur chungchanga SP in thu chwa alo siam to angin school kalni apiang thochan ni atanga zirtom ni sing daria le dar kwa le achan ve inkara pa kon lama tanga Saint Maria Goretti school lama englir thei ma lu phalani lawa hei traffic cell Kolasib chuan khawtakin an kalpui don thu le dan bo chhia ta chu na taka sheman ni don thu an soi Kolasib DC office election branch chuan tunkar chung khan electronic voting machine voter verifiable paper audit trail EVM VVPet mangin mipui adu apiang tan vote hak chin theinan siama vote hak chin mi zathum somni pakwa an DC office vote hak china but an siama hian ani ma saber thochan ni khan mi za som pani in vote an thlaka hun hon chunga vote hak chin tamber ni ani nilai ni khan mi somriat pakhatin thlak bokin an dota thole ni khan mi somsari pahnih vote hak chinamin nimin zirtop ni khan mi somthum pangai nan thlak chin le a ninga ni khan mi somni pakwai nan thlak chin bok Mei ni thumsang ni somni pathuma changa Manipur Zohnahthlak le Meitei ti inkara buaina chuak chu atira changa vo in thlengin MZP chona ngai vanreng thu vo in khan thu thar lakhom tu te hmaa an soi MZP te chuan atulangin an che chuak zel don ni in an soya MZP te hian mizo hnahthlak unau Vaiphei hmeichhe pahnih Meitei ten khawvel hmaa an hmeichhe zahawmna na taka an tibawrhbang chu a thinurthlak an ti hle a kan nulate hi ZSF le Vaiphei khawtlang hruaitute kaihhruaina hnuaiah him taka awmin atul apiangah kaihhruaina pek mek zel an ni an ti a Thil omdan enin Manipur zo faritana har sanarap thlak tak thlentir tu Meitei te le mizo unau te thlamang taka ho chi ani to lawa chu wangin kan unau ten an du ber separate administration nei tura an be na chu thupui lian ber ani renga MZP chu atop thlengin an thlop zel don ani anti Manipur buaina lian tak thleng meka Mizoram sarkar political party sang kaushan hruaitute le NGO sang le mipui in pek na chulom omanti a namtana chanrwal hun tak ani awangin political party te point in lungrwal taka chanhawa poimo zia shathar le turin an ngen ani Manipur buaina awanga MZP malanga tar langin July ni som pakhat sang ni somni pathum thole ni khan Manipur an pana a thei angin mizo unau teram chanaral matonga duty Namun sang saipum kangvai loklai phai si zalenkot soknu phai mall village Songel village HSA office ZSF information center le wall of remembrance te antloa zinga changa zan thlenga hunan mang ani awangin kuki le mar in pui duty na munte ITLF office le mun poimo dang antlo man lawa poyanti hle ani Manipur kan unau te har sana tok te tan hian MZP in aizola mobile charity concert na in suman tuaka min phalte atangin cheng noi thum velan dong bok ani Mizoram hun sang atanga poisa an don te hi Manipur atanga ral tlan aizol veng sang om te hne na bu fai le ei tur te an pe a Manipur an kalna hian Mizoram a doctor sang ten dam doi
Cheng Sing Riat Manhule Health Minister Dr. Alal Thanglianan ORS engemaw zata ken tir boka heng an thil ken te hi Manipur ram chan na duty te hne na an hlana tun hnaia Meitei ten rong taka an tha David Chiak ral nan HSA Joint Headquarters Langka hne na cheng sang ni an hlan bok Langka le a chhevela ram chan na duty mizo unau te an tlona hian Meitei ten an be na awanga ram chan tura tho chhuareng angai thute volunteer engemaw zat omreng angai awang te Buaina awanga eile in thlenga mi puin an tormek dan te an han hmaa a hmuna an din hmun en hian an leinat om tak zeta Manipura kan unau te hian Mizoram atanga chan puina cha sang eile in turan pek thina wanga an lom zia te ral tlan te don son konga Mizoram mi pui in honna chro puian ti zia te an lo shil na sa hle a an din hmun sang te anin thlabar taka om kan unau te le Manipur buaina are theinan tongchai puya ngai sak zui zela pui mo hle ti atakin an han hmu ani Congress Party chuan NGO Co-ordination Committee in Manipur Zohnahthlak thlavang hauhna kongzo an hwai hotur chu an thlop ti soin he kongzo na hian an party mi atam theiang bertel turin an ngen zirtop ni MPCCOB chuan thutkhom hmanhmon kova MPCC in July ni somhni pasari sang ni somhni pathuma sakho zalen na hum halna le Zohnahthlak unau te thlavang hauhna kongzo nei tura ruam manna siam to chu July ni somhni panga sang ni somhni pathuma NGO coordination in Mizoram puma Zohnahthlak unau thlavang hau kongzo hwai hot atuma wangin hunrem chang danga nei an rel Congress Party in NGO Coordination Committee ruam man hi ngai poimu in theito ba choi om an rel ba ka kongzo ni hian Congress bawan khar ani don ti an party mi ti an shatir ngala kongzo na hian an party mi zongjong atam theiang bertel turin an ngen ngal bok ZPM Media, IT and Publicity Department chuan min khan cybercrime hauhtu te an koma tun hnaia social media a ZPM ti mol phawna tura lemchanga thu post le group siam te chui chhuak an chunga action la turin an ngen an thu chua ZPM chuan tun hnaia social media a lalbiak tluanga juda inti in zoram politics group chuwa ZPM thu post ni om takin Republic veng ho khan lo share u ZPM hi min ngam chuang lawang eng angpon emergency meeting po lo nei ma ula nangni veng mi pui a in ZPM hi kan tam fe jok ti apos ni in an tar langa hemi chungchanga hian ZPM hruaitute chuan veng feeling chok chuak thei zonga thu apos chungchang hi an ngai thutak hle a he thu post tu lalbiak tluanga juda hi an shiat ngai ani lo thu le a thu post to thin dan enin ZPM supporter ani lo ti alan chiana wangin he a thil ti hi ZPM ti mal phau tum ani nge ya an ngaya tu hnuwa hetiang lam chan na hi a thlen to lo na turin cybercrime ho du te hne na lo en zui saka atulanga action lak sak turin an ngen hei ba ka hian zoram party inti in ZPM working president pu Kolasib danga minga Kolasib danga support group ti alo siam chungchanga po soin zoram party inti thu post to chindan anin ZPM supporter ani lo ti alang chiang boka he group siam po hi ZPM working president pu Kolasib danga ti mal phau tum ani nge ya an ngaya cybercrime ho tu de hne na lo chui chuaka atulanga action la turin an ngen bok ani MNYF 10 Mizoram Sarkar le tlomngai po sang ten kumsom ni palit chung te meu an lo boi pui to Tripura hmuna tui kuk omte Mizoram electoral roll atanga Vaiphei anita chu Mizo National Youth Front headquarters chuan lom oman ti hle a Chief Minister Puzoram thanga le NGO Coordination Committee te thorim na le tanrual na radu om tak lo lang chu Mizoram tan mel lungpoi mo le sharing turani to ang anti Voin khan MNYF te hian Aizo Press Club a Thar lakhom tu ten koma Thar lakhom tu te hmaa an tar lan danin kumsang khazakwa somkwa pasari October ni sommi pakhat khan mizo tlangwal pakhat miswal kutwara abora lawangin Mizoram atuikuk lo khosato te Tripura state a mitam takan ho thla a Tripura state chung a relief camp paruka anin beng bel ani Tripura hmuna chuk thla tuikuk te awang hian Mizoram Sarkar mai ba ka tlomngai po sang le mizo mi puiten har sanatam tak an lo to pha to a kumsang ni sompali phei kha cho NGO coordination committee malak na in MP Lok Sabha in thlan Mizoram pumpuya boycott hial alo ni to ani kumsang ni somparia December ni sompanga a Chief Minister Puzoram thanga kaihhruai
MNF sarkar lak lu ani atangin Tripura state a khosa tuikuk te chungchang hi chinfel tumin na sata kamalak ani thu an soya November ni riat sang ni sompakwa a Mizoram sarkar Council of Minister meeting chuan kumsang ni sompakwa November ni somthum thlenga Mizoram ron le du lo tuikuk te Mizoram a hruaikir an ni to thlavang ti thuan lo pas hial to ani kumsang ni somni January ni som paruk khan Chief Minister puzoram thanga hmalak na le thlom ngai pol sang te chanrual na awangin Tripura a khosa tuikuk te chut Union Home Minister Amit Shah kaihhruaina hnuaiah mi sing thum chuang zet Tripura muna omnget turin New Delhi a inrem na thuthlung zia pui an ni a inrem na thuthlung zia na hian Mizoram Chief Minister puzoram thanga ba ka khati laia Tripura State Chief Minister Biplab Kumar Deb le Bru pol sang ai o te chuan November ni som thum sang ni som pakwa nulama Tripura relief camp bru lo ommek te chu an du thlan na in Tripura State an chen thlen an lo rem ti to bok ani he malak nakal zela hian Tripura State a khosa tuikuk Mizoram ero la ming chuang te paitur hian Chief Minister puzoram thanga kaihhruaina hnuaiah Mizoram sarkar chuan chak takin hmaa la a voina chuan Mizoram ero la omthin tuikuk te chu Mami district chunga tangin voter sangkwa za somthum Kolasib district atangin voter sangkhat zakwa somsari pakwa le lunglei district atangin voter zariat somriat pariat avai belkhom voters singkhat sangkhat zakwa sompa pasari zet te chu Mizoram ero la tanga paifel alawni ta ni in thudon ani Tlabung Village Council ten Larsap Haribabu Kampam Pati Chunimin Khan Raj Bhavana an koma an khopan na kong sial na tho chu hmundang ai amwana wangin abik ta ka ngai poimo saka hmala turin an ngen Tlabung VC te chuan an khwa le a chhevel pan na kong National Highway 302 sial na chuan ni dan turanga tho nilawa lung sakhat pha ani ngai lo awangin ni tin deuh tho zan khwa tang lir thei ala omreng ni in an soya kong sial na tho chu amwang shim bok ni a soin Mizoram hmundanga kong sial na tho tur zazela somsari tang somkwa vel zo ani furlain National Highway 302 ero na tho tur zazela sompasari vel cha zo alani thuan soya heiba ka hian mishing mason lo te na poimo zual thil chi shanga nufual te dom kan na tur Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram chu an khwale a chhevel ten an chhor phak lo thu soin dom kan ngai te choi kan na tura duan ani ang taka he scheme in an khwale a chhevel te atuam theina tura hmalak sak turin an nge na an khwale a chhevel chu hresel na zirna le infiam na angai sak le ngai poimo ngai an sha thu an soi ani Mizoram Larsap Haribabu Kampam Pati chuan ama kom tu tlabung khawtlang hruaitute thil thlen chu poimo ati thu le atulanga lo enzui nge tum thu alo shila tlabung chu akhom ming po alo shiat photo thu soin remchang ma sabera tlo azin nge tum thu tlabung khawtlang hruaitute hi alo shil ani khati zong kha chanchin thar kan ti chhuah thei ani le ta a thlir tu zong te in zawai mang tha vek ule